Dobar dan i dobrodošli u još jedan video. Danas ću vam pokazati kako da napravite bootable USB drive. Znači, ako trebate nove Windowse, a nemate CD ili DVD, to je to. Znači, sve što trebate je vaše računalo i USB, kao što ja to imam. I prvo što trebate učiniti je skinuti Rufus, koji ću staviti dolje link u opis i stavite USB u vaše računalo. Druga stvar što trebate učiniti, samo da vidim što je to gore, dobro. Druga stvar što trebate učiniti je formatirati vaš disk, znači format FAT32 default, default allocated size, quick format, start. Ok. Onda znači gdje ste skinuli Rufus, idete tamo, znači ja već to imam od prije, Rufus. Kliknite yes. Vidite, evo, to je to. Znači trebate staviti ovo, znači odabirate vaš device, to stavite BIOS or UEFI, to ćemo samo odabrati, ovo stavite tako kako je, quick format, onda create a bootable disk using, tu ćete odabrati ovo, onda vam se tu samo odabere i create extend label and icon files. Znači nisam siguran da li radi to za XP, ali radi za Windows 7, 8, 8.1, 10 i sve ostalo. Znači, poslije XP-a, znači od 7 sve do 10 sve radi, bez problema, 32 bit, 64 bit sve, ali za XP nisam siguran, nisam sprovao za XP. Znači, evo ga, ja na primjer, mislim da imam tu čak Windows, evo ga, imam na primjer Windows 8.1 Pro, 32 bitni. Open stavite, evo ga, sada vam tu složi, sada vam odmah odabere ISO image i ako imate takvoga kako ga imam Windowsa, znači Windows 8.1 32 bitni, mislim ja imam sada na svojem kompjuteru 64 bit, ali to sam slagao jednom prijatelja, onda ne stavite ovo Windows to go, nego standard Windows installation, samo sekunda, tako, i samo stisnete start. I sada će vam se to slagati i ovo ono, ja ću se vratiti kada će biti gotovo, vidimo se. I evo nas natrag, vidite to je to gotovo, ready, samo stavite close i to je to. Ja ću vam samo pokazati kako da sve podesite da instalirate Windows, ja neću instalirati jer sam prije 2-3 dana instalirao Windows i ne treba, nije potrebno. Evo to sam, vidite imam dva ekrana, ovo je 17 inch, ovo je 19 inch, znam da ne paše, ali nema veze. I evo da vam pokažem, vidite USB unutra, ajde ja ću tu na kompjuteru startati, vidite, samo restartate. I ovisi kako matično imate, znači ili F2 ili F8 ili F9 ili delete button da uđete u BIOS. Meni je delete, evo pišete press delete to run setup, znači samo utiskate tu tipku, evo ga tu ste, znači idemo na boot, evo ga tu ću staviti mobitel, znači idemo prvo hard disk drive, pod prvi disk stavite vaš USB, onda idete na boot device i tu pod first boot device stavite isto vaš USB. Drugo, treće nije bitno, kao niti tu drugo, treće, četvrto, koliko već diska imate nije bitno, bitno je prvo da je USB i tu da je USB. Ovo ostalo to je uopće nebitno, ništa drugo to nije bitno. Onda, znači dok ste stavili tu prvo USB i tu prvo USB, stavite F10, znači stisnete F10 za sevanje i stisnete OK. I sada samo čekate, ne morate ništa tiskati. I vidite sada vam piše preseni key, stisnete. Znači Enter, Delete, Escape, to Q over bilo kaj. Ali većinom se stisne Enter, tako da ono. Sada čekate. Da, ovo vidite kako lijepo kojice imam. Niga. Jebi ga sam ja ne boju, ali miš je jebeni. Cijelo me menja boja.
možda ću raditi nekakav giveaway, a giveaway ću 2 do 3 stvari, znači jedna stvar će biti ovaj selfie stick, druga stvar će biti baterija za iPhone, a treća stvar baterija, punjiva baterija za iPhone kao case, to ste vidjeli kad sam reviewa delao, a treća stvar, eto ne znam. Evo tu smo. I sada tu stavite znači koji jezik hoćete, ja ću staviti Croatia, English, znači English Croatia Creation, next, install now. Samo sekunda, to se sada loada. Stavite accept, next i stavite custom install Windows only, znači ovo program je da se vam začuva vaše datoteku, znači sve dokumente, slike i to koje imate, ovo je za novi Windows, znači clean install. I sada tu nađete, znači ako imate više partipacija kao ja, znači ja imam posebno Gamese i posebno Windowse, onda nađete gdje je vaš Windows, stisnete format i onda kliknete next, a ako imate sve v jednom disku, onda stisnete samo taj gdje imate format i next i to je to. Ja to neću učiniti kao što sam rekao, da sam sada pokazao kako i to je to. Vidimo se u idućem klipu, pozdrav!